Ketang misang minuli ko, aga nakako, asabi ng ima ka na ako, next year na pala yung reshuffle nga nakanako. Ating kutang na, nuka rin na ka na naman kaya, milipat. Makiabi na ka na naman kanyang pasibayo, makiutos, karetang lipakyat ang dipatan mong bayong destino. Ating kapigaganakan, siyempre, ing ima, kaburyan ng at yung masanding akabilian ing kayang anak. Nga imaginean kong yan Waldo balo ko yan, yung nagawan ima, itang lumapit siya mo, ngapong dong, kayong arsobispo, Bishop, next year na ing reshuffle, apangako mo yung anak ko, idalami kayo ni makanyang parokya, at kay ba't tukin ako pa, ako naman siguro gawan. Uling ako kasi po, tang reshuffle yung pisasabihan, gaganakan kitang kapamintuan, asukat kong ipasyag, na naman itang destinong ipagkatiwala na kanako ng arsobispo. Daki na itan, kaya kaming pang-ordain na pasyaging kapamintuan, kaya katang arsobispo, kanitay men-ordain niya pong seto, pero kaya ba itang nung naman ng mamalit ka nga pong seto, mangintulid, pasyag mo naman ng kapamintuan kaya. Kanya, putang kukutanda ko, no, kanin ko kaya milipat, kaya ko rin balo, ing kamatutuanan, ongoing na ing pamagsadya. Ing COP, may gumpisan ng may gobra, karetang milabasan adong Martis, King Blessed Trinity, abisitan na noring parokya ka rin. May ka-parish consultation, anong nuring leaders ka rin parokya, deng PPC, PFC, deng Chapel Pastoral Council, ang poring heads ring organizations. Kaya sabi nila, karin King Blessed Trinity, King Apalit, Masantul, Macabebe area, adwalang aldokar na dong Martis. Pisabihan na naman yung programa ka rin parokya. Kasi maragula bagay itang dipatan amalya marapat keng nektutukin banwa, balo mi po, kaya itang dipatan ming parokya, nung nano itang programang megawa, bayo kami dinipat. Ating kaming ideya, pisabihan na naman nanarit ang best practices, deta masanding lang isundo, ninuman yung datang paring sumuyo king metong destino, king metong parokya. Keng March 5, kami ning katoki, ing vicariate na ning Christ the King. So, pito kaming parokya, pito na rin COP, metong karela, dungot ka rin kaya kaming leaders, keng parokya. Pisabihan nga ako pending programa. Sana makasawpit taban ganito, akit na ding COP, nung nukan na kami malyari o dapat ibiling parokya o destino. At dito naman, in final say, at pa naman kayang arsobispo. Isip ko mo, kasi magtaka ko kaya ng ebanghelyo, waring dimdam tamo, yung papunta laking Jerusalem, ing ginumaya pa nung kay Liliwarin, kayang 12 alagad at pekisabihan na kabang lalakad la. At pepaganakan na, misan pa karining kayang 12 alagad nung naning makapanaya kaya king Jerusalem. Marapyang kasakitan, kamatayan, pero kay ba't ning Katlong Aldo, subliyang miye. O ba't kay ba't bigla kening kwento? Lumapit siya, yung asawa ng Zebedeo, kaya benorin ng adwan ng anak kalalaki. At minyawad yung pabor, ining ima, king Gino, anyang kay ba't ningkit na naning burimo. Ipangako yung sana king dening adwa kong anak kalalaki, luklok aking bandayong wanan at kay lipot ang miras na yung pamag-ariyo. Magtaka kumot at yula rin at yun pengaring babae, dening may kapatid anak ng Zebedeo. Mama suboy lahat, Pero ako naman yung lawi ako kenitang kapag nasana ning meto nga ima o ning meto nga pengari, na siguraduan mo siguro na at yula kang masanting akabilin ding anak ami pagkatiwala karela. Pero sabi na piningkin, rayata bado rin ng adwang anak ing adwan daw. Kasi itang kabilyan ay adwan na ng ima, ing metong luklok yung bandang wanan, ing metong luklok yung bandang kaili. Bala mo kini sabihin itang pwestong masanting, yung adwan na ng ima para ka rin kayang anak. Pero nung labenta mo, no ka rin man midistino, limbawa kaya kaming pari,
Ketang kasiwan ayam pang mi, naman makoing kapagsubukan, at sigurado nga ting danasang kasakitan, anya may kading gino, makanya nang sabi, karening, o ako tang karening adwang alagad, no? Kaya, may yapaning karelang ima, na ilapit na laking gino, bandok-loking bandang wana, kay di potang miras ning kayang pamag-ari. Api ba tayo kaya ing kasakitan, malapit ko ng pibatan. Nung waman sabi ra, opo, api batami. Pero king bananta huli, nga hanapin ng Ginoo, alayo ka na ko, ing mamili, nung nining noklok, king banda kong wanan o king bandang kaili. Deti para karetalang pagsadya ng impa ko. At kapot dimdam da rin apulong alagad, ing mga palyari, mimuala ka rin adwang mikapatad. Nano rin imang apulo, magdasalang noklok, bandang wanan at bandang kaili. O may kadsabihan tamong at tamo kitang kapanwalan na, man dapat adwan itarin, adwang alagad king Ginoo. Uli nga hanapin ni Ginoo king banang tawdi, nung makananuyang din ang tangketi, ban sumuyot, ban pasuyo, makanyan na namang mekad mayaos din kayang alagad, makiapos kaya, tuki kaya, ing sumuyo mo naman, at yayin ing biye, ban mayat buslaring dakal. Kaniting pamigunam, babiyan niya ning ebanghelyo ing metong paganaka, pag nasaning kasaplalan, para kareng pakamalan. Naking biya naman mo, lalawen mo yung kaya katamong pansariling kapakanan. Maragula bagay, mekad, king metong ayma, o king metong atatanganting pengari, ing magkapilit lang, magsikap king biya ban kanita, adi nandong masanting biyaring anak, at midinalang masanting kinabukasan. At itang kasaplalan, mekad, adwa ng ning metong ayma, adinapit king Ginoo king ebanghelyo para karening anak da ilang Zebedeo, makanyan mong papasyag na ing pakamal karening anak, uling buri na lang mipakayap at may kamasanting akabilyan, potang ing Ginoo mag-ari ni. Balang metong kaya katamo mekad, emu pengari, datang itang panahon pati anak, pag nasanang magsikap, ban ganita makasawap king pamilya, nung misa nating sakripisyong daptan, ketang kapag nasan, na yung pamilyang pakamalan, milinan niyang kasaplalan. At ini metong niyang grasyang, at makanyang tamong adwan ng grasya na ng Diyos, uring masala ng paganakaning Ginoo, na kening kasaplalan, kaya katamong pagnasan, may kadkawangis na ning asawa ng Zebedeo, para karing adwan ng anak, makanita kalagwa, makanita kalagwang akamtan, uring ating kasakitan, kailangan tamong pibatan. Maging king konteksto na ning pamanyuyo, lalo na't pakibalak mo naman ning kapakanan daring adiwa, balang mayat bus, ding dakal nga napin ning Ginoo, kailangan niyang idawon ing biye, at makanyan pasuyo, nune sumuyo, king kaya kabaning biye. Makanya nakatangyan ning agkatan iting banala kapag masusyan, uring sinabi ning Ginoo, karing adwang alagad, api ba tayo kayang kasakitan na malapit ko ng pibatan? Ating king kasiwan natin tamong kasakitang sukat pibatan, at iti makanyan mo namang pipagalan, nya adon yan ng grasya ng Diyos na naman itang kasiwan asukat tamong dikilan, makanyan tamo iting akwang pibatan ng popang pipagalan. Yabi tamo king pangadi, mekad sabi ko, ongoing na ing pamagsadya para king gampanan reshuffle karing kaya kaming destino king tutuking banwa. At kung rin target, May to June 2025, maganaping pamaglipat mi karing bayang destino. Ketang pamalak na ning COP, king retreat mi this year, November, ibiyadano king Arsobispo retang karelang line up nung no karing kami milistino, at ngayon king retreat mi ating kapag nasana miyabi king pamanalahin ng apong dong detang mibiya kayang listahan pota ating pang buring baywan. So in target talaga ma-announce na publicly din kaya kaming bayong destino as Wednesday 2025. But by May hanggang June 2025 kanita na maganaping pamaglipat may karing bayong destino. No ka rin kumilipat, kubalo. Pero no ka rin man, balo ko ting ko pa mo rin kasiwan aayam pang. Nang waman na niyang panahon na
asumpungan ko ining kayo saning apong Ginoo king kasaywan karing masakitan niyang manibatan niyang 2003 at mika pilan pang banwa at yuko keng parokya karing king Senyor Salvador Paris sa Lapungan Candaba. Mika ideya mo nung mag full time keng healing ministry mas masanting yata nga ako kasi aranasan ko itang palako ko magbisa ka reting aliwang baryo tang lani ta Sabadong gat panapon bigla tin datang may diwat la pa diwang dugal. Makarin naman, ba't laki ang aliwang lugal, malawot la pa penibatan, kay ba't ako laman ayarapan. Ang gamukitang sigurong yang makuhed mong pangadi, ayang panganan la, kasi tingko pang obligasyon dapat gampanan, ang gamukitang nung minsan, maliari kong mitawli, kainin ka na akong schedule. Ay tamuin penibatanan itang kapag nasa na inyawad ko ang takapong seto nung maliari na akong i-assign full-time kang healing ministry. Pero yung kamburyanan ng apong Ginoo, kapamilatan ng apong seto, aliwaya. Pero, may pagbigyan na ako man ni-attach yung healing ministry, niyang yasay na ako nga pong seto kang youth ministry. Yung amano na nga pong seto, kaya kaningwan nga na, among nga na, nung yasay na kang youth ministry, mabisa ka. Among sabi ko, maminto ko po, uring-uyaning ka na akong pengako, niyang ordinan mo ko, itang kapaminan ko, nunukan mo mandestino balo ko, agpang keng kagiwan ko, tinakamang ayang pang kasiwan. Kaya ba't pang sinabi, siguro bakit niya kanta nga pong seto itang kanakong kapag nasa na mag full-time kang healing ministry, amo nga na den youth wounded la, mangailangan ng healing. Sabi ko nga pong seto, amo nga ako, minuna mo kung inassign ka, ordain ko king eskwela. Beging chaplain na ako ng University of the Assumption, at ikit ko karakal anak, kaya nakan ting magaral, potang dyan milang recollection, retreat, masayala, masiglala. Pero potang may ka-sharing na, api sabi itang daralanan na problema king biye, dakal karela, dakal mga tinding problemang daralan. Gusto ka among ako wounded la at mangailangan lang healing din kayanakan. Sabi ko, naman kasi naman physical mo ing healing, kaya being emotional, psychological at spiritual. At kanita, malwalas kang loob ko, tingwanan kaya pong seto niyang 2005. At in consideration ko pa, in-announce niya kayong Pampanga clergy during our monthly recollection on the day na feast day ng St. John Bosco. Patron na rin kayanakan, patron na rin susuyo ka rin kayanakan. At medyo kung pamikatagon, sinuyo ka rin kayanakan at maging director na ng ACYM, kaya king Pampanga, at timurin king Central Luzon Regional Youth Ministry. Yung tutunin niyan, minunak pang maging director king region Kasi January niyang may meeting kay Central Luzon Regional Youth Ministry, in time na palitan ko na Yapong Jess Manabat. Aware Yapong Jess, ako yung mamalit kayo. Anyang may ka-election kay Central Luzon Regional Youth Ministry, ako na yung pepalob ng Lagyo. So, kukontest kita, sabi ko, invalid siya kasi ako pa youth director kay Pampanga nga ako, kay ba't may elect na akong director kay Central Luzon. O yung sabi na rin, director din kayabi akong pari, yung youth director karing keng region, sige nga, sige, mag-elect ulit tayo, ikaw rin naman nanalo, ara mo. O sabi ko, tinggap kaya naman itang tungkulan na may pagkatiwala ka na ako. At daralan ko, ang gaman niya nuka rin ko man midala, yang balay ng apong Ginoo. Ating kasiwan, ayam pang, nuka rin pa mang parokyang miras, at makasigurado ko itang healing ministry, incorporate naman, no ka rin ko man milistino. At makanya sana may kagrasya yung balang metong, lalo na kaya kaming pari, o may kademo kaya kaming pari, pati na ka rin kaya kaming pamilya, maging kaya kayong parishioners na sana ninumaning paring milistino ka rin kanya-kanyang parokya, kaya king archdiocese, medyo niyang grasyang balang metong at pamikatago niya itiban kanita asunduing misyon na ning Ginoo. Regardless, no ka rin kami mira sa parokya, regardless, ninong paring milis, no ka rin kaya kayong parokya. Kariting may mitatagan na may gitnang pabanwa, siguro para kanak, mabilis niya ini, at itakamalayan, datang nitang panahon, maganap itang reshuffle, at nanuman itang kayusan may pagkalub, may pagkatiwala, kaya kaming pari, sana manyaman king lubming tangwanan niya, at makanyang laus king lub, at ayam pang paing kasiwan, at makanyang maging kasangkapan ban kanita, kawangis na ning kapag nasana ning Ginoo, datang kami king meto nga parokya, king meto nga destino, ban samuyo at eban siwan.
At makanyan mi naman sanang iyayin o idawonin kaya kaming biye, ban mayat buslaring dakal. Maging kasangkapan ban ganito akamtan ing kaligtasan. Kaniti mi sa makanyang tamong lalapit ing apong Ginoo. Mekad manyawat pabor kayo kawangis ng asawa ng Zebedeo. Mekaduring etamo mo isipan ni kaya katamong pansariling kapakanan no ne isipan tamo no makananuda namang mipakayip din kaya katamong pakamalan. At siting pag nakaababi na niting pamigunam pag nasaning kasaplalan para kareng pakamalan. At pakatimid na ning Ginoo kening kayusan sukat pakibatan ning balang metong kaya katamog pangking kanya-kanya tang kagiwan ating kasakitan a kailangang pibatan. Anya makanyan tamong aning grasya ng Diyos, ba nakatangdinan panibayang sika ng tetaga ng popang kapaldanan at makibat tamo kening panagkat niting pamigunam. Pibatan tat pipagalan kasiwang sukat dikilan.